دبیجن کو پرتوک سارن لی دوستین بباورین جبو مروفان. دما کو مروف جدایک دبه دناوا مالباتا خود دمزن دبه لی تواهیا جیانا خو و دما خو دناو مالباته ده در باسناکه. هلبت لریکه کو آسوین میجی وی ودکه لی دگره. بگمان یک جوان ریانجی خوندنه. خوندن یک جگرینگ ترین رین به دست خستنا زانین و پیش خستنا هشمندی و کسایتیه. یانجی ام دکارن ببیجن که خوندنا پرتوکان مدبه جیهانه کدن و بربریه که بیسی نور و بیداوی فدبه. جبر خوندن بخوندن مروف وقتی دگهج زانینه. سوین مروف برفرح دبن. مروف الپیشیا خود بینیم. هندک بابت و مجار هنر راست مروف سرناوان نزدیکی. لیاگر پرتوکین تایبت این وارین جدا جدا مروف دخوینیم. او هورگلی و دتا و زراویین مسئله مروف چهتر فرق دکی. وجب من یعنی شهرستانیین کود دنیای ده هاتنه لیکرن صد بصايا خوندني بونم بصايا زانيني بونم و دبكو شورشا يجري شورشين هري مازن كو مروفاهي بيرابو مثلا وديتنا حرفاية وديتنا تيبا ومسالين شابي ومسالين وشانغريه هاد بيجي مروف شخاصي بيجي جبو غرينجيا خوندن هري كيم بيها جبو جواك سر راست مجي جوانك يعني اوقاس زلال و باقش و تير آگاهی بيوسته او يك جي دريا چاندا خوندن ده بيش دكبه يعني ام دمك دن يعني دماكو ام خو وق قد كرنا كي ج يعني دمك تاري درباسي دمك روناهية بكن او جي بريا خوندن يعني توركا آگاهين خود آگرن بيتر کو دمن خوین والا بچتین والا درباس بکن دکارن بهتر گه بدن بشه خوندنی سودن خوندنی رنگن جحمی آلیا و مروف هشمندیه که جودا لگلوی آواد به جبو من تایبت پشتی خوندنی پشتی کو من او آستا خوندنی بچکی لجم خو بلند کر پیراجی نویساندن بهتر باندور لمن کرش خوندنی بهتر تفی کو خوندن تنه و نویساندن تنهیه جبو من گلک تشتین کوچاوی من لسر واقرتی بوده هندره جواکا من دیانجی جواکا دروایی روش آوا جبلی جواکا کرد من گلک تشناس کرن او یک آلیکاریا من کرد آوا کرنا کسایتا من ده يعني روجا ایرو دما کل جهه کی رونه دی نقاشه کد با آخر روجا بری کو دست بخوندنا پرتوکان بکن خوندن جبوي من وكا بشكتنا كسايت عمنا جار جاران مروف خوش خوفي مناكي جار جاران در دورا مرو بتكي يعني ضغط المرو تكن فش بربي كي از درم بالي خوندني دم يولا مساري خوندني هي بهنا بفرد بي وهم او ضغطي روجانا سرم تشي بن قافا جو از بشفت كيرم ماليز برتوكا تخوينم از دهزرم انه ازرم آلي كيدن إج دنياي يعني استرخاء مرشد بي أستحسن أستكلم قردونا خوي ياب تايبت فاش برفيه كي قلك جاران قافا قو تشتل بام نبي أز قلك جاران برتوكات خوينو ذاتن برتوك جبوك سايت تامن وكا تشتكي روجانيا أز دبي أز خوا تشلو أز چم زانجه أز فير دبم إج خواندني أز جي برتوكا جي هم تشجاران أز دقرم لروشاوای کردستان جی به دست پکرنا شورشا زمان ره هیدی چاندا خوندن و نویساندنا به زمان دایکه لناوی جوان نویسکار و جوانین کرده بلاو بویه.
هەر چ قاسی ئەف چاندا خوێندنێک گێم بەژی لێبوو خودیرولەکە مەزن di pêşxistin û parastina ziman de. Piştî 2012 di şûreşa ziman dest pê dike. Di vir de şûreşa ziman dema dest pê kiriye. Rastî gavekî girîng hat avêtin. Yek jî parastina nasnameyê dest pê kir. Di vir de ji ber ziman nasnameya civakê, nasnameya me ye. Li gor wê jî em xwe dibînin. Ger em xwe nebînin têde yani em ê wenda bibane. Bêguman jî yani hê girîng rola herî zêde hatiye lîskandin de yani bandora herî zêde di perwerdeya bi zimanê Kurdî de bû. Perwerdeya bi zimanê Kurdî girîng bû, pir girîng bû ji bo nifşekî nû hat avakirin, nifşekî li ser bîra yani bîra Kurdî hat avakirin. Bîra Erebî hinekî jê dûr ket. Anha xwendekarên bi Kurdî dixwînin, mînak piranî wan bi Erebî nizanin. Neko xirapiyeke na. Ev nasnameya xwe parastin e. Ev tiştekî pir girîng e ji bo xwendina bi Kurdî, ji bo fêrkirina bi Kurdî, ji bo perwerdeya bi Kurdî giştî. Ev nifşên heyî niha di perwerdeyê de dibînin wê di pêşerojê de bibin koka ango bibin zemînekî pir xurt ji pêşketin û pêşxistina zimanê Kurdî re. Biryara min di hilbijartina dibistan yan ji xwendin û nivîsandina bi zimanê dayîkê bi zimanê Kurdî biryara guhertina jiyana min bû. Di wê gavê de ne tenê roja fêrî xwendin û nivîsandina bi zimanê Kurdî bû, roja ji gelek aliyan ve wek kesayet, wek derûnî ez hatim guhertin. Gelek tiştên wendayên di hundirê xwe de di rêya fêrbûna zimanê Kurdî, di rêya dibistanên Kurdî re, di rêya naskirina çanda Kurdî, di rêya naskirina zimanê xwe û kultûra xwe û çanda xwe bêtir min ew tiştên wendayê di hundirê xwe de min naskirin. Li gel min ew hest heye ku ez cudahiyek jî heye. Dema ku ez rajim pirtûkekî Erebî yan Kurdî bixwînim. Dema ku ez pirtûka Erebî dixwînim ez nabêjim ku bi zimanekî din ew agahî nagê min lê ez hest nakim ku ez bûyera di hundirê wê çîrokê de yan wê romanê digihêje kurahiya hestê min. Lê dema ku ez bi zimanê xwe bi zimanê dayîkê pirtûkekê bixwînim yan jî nivîsekê binivîsînim yan jî gotarekê li ser rûpelekê sosyal medya bibînim, bêhtir ez hest dikim ku girêdayî min e, girêdayî civaka min e, girêdayî kultûra min e, ez bêhtir xwe tê dibînim ku bikaribim bi wê hestdar bibim û birêbazê xwe yan jî bi hestê xwe careke din bi nivîsa xwe binivîsim. Helbet di xwendina pirtûkan de car caran ê min taybet ji bo min li gorî tecrübeya min pirtûkên Kurdî wisan e ku min di her bûyereke xwe de bi destê min digirin bi xwe re dibin cîhana ku ew bûyer lê çêbûye. Çi ew bûyer di welatê min de be çi li welatekî derve be tenê ji ber bi zimanê min hatiye nivîsandin ew bûyer min ji cihê ku ez lê rûniştî min lê dixwînim min bi xwe dibe wê dera ku bûyer lê çêbûye. Hestekî cuda ye ku mirov bikaribe bi zimanê xwe çanda xwe yan jî çanda xeyrî xwe bixwîne yanî. Pir cudahî heye dema ku mirov bikaribe bi bûyerekê hest bike. Bi zimanî wî be yan ne bi zimanî wî be. Ferqa ku min dît ew bû. Yanî piştî fêrbûna zimanê Kurdî, piştî xwendina refa niha û derbasbûna dibistanan ew yek bi min re çêbû. Ku min nû fêm kir yek bi zimanê dayîkê bixwînim, mirovek digihêje çi astê ji hişmendî û fêmbûyînê. Tenha wekî agahiya zanistî bi çi zimanî bê taybet ji bo mirovekî pir ziman ku gelek zimana zanî bi rastî çi zimanî bê dikarî bigirîn. Dibe ku asta têgihiştina wî zanîna wî ji zimanekî heta zimanekî din zêdetir in. Lê heger em taybet ji bo celebên wêjeyî bibêjin
یعنی ji bo Kurdekî ku zimanî wî yê yekemî dayîkê di malê de Kurdî ye û xwendina xwe jî bi Kurdî dîtiye di dibistanê de salî sed ew ê ji berhema Kurdî zewqeke mezintir û xweştir bigirî belkî çêtir jî di wa hûrgilî û ziraviyên berhemê de tê bigihêjî. Ev yek wekî xwîner asoyên wî berfirehtir dibin. Ya dîtir bi rastî palpiştiyek e. Piştgiriyeke ji bo xwendina Kurdî, ji bo çanda belavbûyîna pirtûka, ji bo bazara weşangeriyê bixwe. Vê cih li gor me yanî em nikarin Kurdî bidin ber zimanên dîtirî dinyayê. Çima ji ber gelek ziman hene di dinyayê de bi rastî karekî gelekî zêde ji ware bûye. Xebateka gelekî berfireh bûye. Belkî bi hezarê sala kes li serê dixebitin. Lê Kurdî di wê qonaxê de derbas nebû. Vê cih çi tişta girêdayî Kurdiyê li gor me, ez dibêjim 100 sal ji me re divê xebateke berfirehî pir alî bê westan, bê naber heta ku em vî zimanî bînin asekî ku bi rastî jî di aliyê çavkanî û referansa de, di aliyê dewlemendkirina pirtûkxanê de em jê razî bûn. Di nav de jî mesela xwendinê û mesela berhemanîna kitêban, mesela belavkirina çanda xwendina pirtûkê, ez dibêjim gelekî girîng e ku bidomî ev xebata henê. دەستپێکم bi zimanê Erebî dixwend ew jî ji ber nebûna pirtûkên Kurdî piştî şoreşê gava em dibînin nû pirtûk hebûn rastî gelek caran zehmetî dîtin gav ku pirtûkek Kurdî resm dîtaye. Niha em beşê Kurdî dixwênim ji ber êdî civaka me Kurdî gelek pirtûk hene û em diçin kîjan yanî mektebê em pirtûkên Kurdî dibînin ber biçavin. Min jî bal kişan ser vî tiştî nû gava ez Kurdî binivîsim, ez hizrê xwe bi Kurdî belav bikim, hem civakê dîtir lûxeta me nas bikin, zimanê me nas bikin, zimanek heye, zimanê Kurdî ye, nivîskarê wê mezin in, dinivîsin û civakek xwedî taybetmendiyeke gelkî mezin û dewlemendiya wê jî heye. Niha bêguman niha di avakirina kesayetê de xwendin tiştekî pir girîng e. Divê di temenê yani ciwantiyê de xwendekar ya jî ew kesna gerek bixwînin, gerek bi Kurdî bixwînin. Lê divê zanibin çi bixwînin. Niha di va demê dawî de hejmareke yani hejmareke nexirab dîsa. Pebel zanîngeha Rojava da û saziyên din dibistana da saziya zimanan bêjin. Hem li pirtûkxaneya Şilêrê ku me vekirî de bandora wan hinekî heye yani ciwan hinekî tên û dema pirtûka dibînin yani ya girîng ev e divê pirtûk li ber dest bê. Pirtûk ne li ber dest bê kesek bira nake pirtûkê û naxwîne. Aniha me Şilêr kafê vekir rastî. Arman jê Şilêr kafê me xwest em navekê cuda bidine ji weşanxaneyê cuda bê yek. Adi diye em bikaribin hinekî ji wê qalibê resmî derxînin. Ji ber wê yekê me ev navend amade kir, ava kir. Berê hebû, berê ev navend ya em bêjin pirtûkxaneyek bû. Lê qedexe bû herkes têkevê, qedexe bû xwendekar werin bixwînin û tenê bi Erebî bû, Kurdî qedexe bû. Me xwest em bikin derfetek ku herkes bikaribê were bi Kurdî bixwîne. Li vê derê me hewl da em gelek çavkaniyên Kurdî û pirtûkên Kurdî ji xwendekaran re peyda bikin, hazir bikin, me gelek cihan kom kirin û ev pirtûk yani herkes dikare were bixwîne, herkes dikare were va pirtûkina hem ji bo ger çavkaniyek bê, ger em bêjin ji bo lêkolînekê bê, ger çi bê rastî gelek xwendekar tên. Ew jî cihekî yani hem kêfxweşiye ye û hem jî cihekî em dixwazin parastina wê bikin. Em dixwazin hîna desteka vê werê kirin û hîna berfireh yani çawa berfireh li her bajarekê were vekirin.
راستی جارا دەستپێکێک کۆ بەرهەمێ من دپرتوکێکە هەف بەشتە نو بوهارە زارۆکان وێ جاغێ دەم تەمەنی من کێمی حیش دەبوو پشتی کوم دپێش برکێدە من ئاستا یەکەم بر چیرۆکا من بناوی خاتونێ پۆشمان بوو لەسەر زەواجا نەگهایی بوو دە هەندرێ پرتوکێدا هات چاپکردن بە چیرۆکێ هەڤالێم و نیڤیسێ وایە مایرە ڕۆژا ئیمزەکردنا پرتوکێ هەستێک جودا بوو ئەز ڕۆنیشتیمە و یعنی بلی ڕاگەاندنێ بسەدان کەس لە من مەیزە دەکەن دخوازن پرتوکا منی کو من ژوارە ئیمزەکریە بچن مالێ بخوێنن من فێم کرد و کەس دکارن گوهرتنێ چێکن تەوی کو بنیڤیسێک بچووک بە گۆتارێک بچووک بە بە شیرەتێک بچووک بە هەگەر وی شتێک خوێند بە دڕیاوی خوێندنا خۆرە شیرەتێکی لە هەوالێکی خۆ بکە یانژی لە زارۆکێکی بچووک بکە من ئەو یەک ئەستێک هشتم کو مرۆڤ دکارە گوهرتنێ بکە چ قاس گوهرتنێک بچووک بێژی کارن بیشن خوندن ده همی جواکاده و جبو جوانان تشتا حری گرینگه یعنی جبر جوانین گو پرتوکا نخوینن نکارن جواکا خوشی آوا بکن و جواک ام دبینن گو جواک خوندن دخوینن و میولا والآلی خوندنی های بهتر سرکفتینه جبر یعنی خوندن ایدی بوید شکی رسمی جیانا مروفته از نتنی دخوینم از دنویسم جی از سر سوشل میدیا انجار جاران چالاکوانم از هزری خو یگوز دنویسم بس بحوالی خو پاروتکم سدم ئەوە گۆ دنویسم ji ber kesayeta min ne ew kesayeta ez karim tişta hundirê xwe dibêjim kesayeta beramber xwe re fe ez dinivîsim ji ber ez mirteh bibim û ya dinê jî tiştê goz dixwazim û ez tiştekî xweş kesayeta xwe çêkim ava bikim. گرینگە مرۆڤ مێژویە جوانە یعنی هەنێکی ئەدەپتا بکە یعنی چاوە بە خواندنێ ئەڤە تشتێکی پڕ گرینگە ji ber berê ji got zakiraya ciwana zakiraya civakê ye esasan gerek mirov vê zakîre xort bike yani ew zakîra xort nebe wê parastina mijara Kurdî çê nebe yani ger ziman dibe ger alî netewî dibe ev giştî bi hev diva girêdayînin me jî xwastam derfetekê vê rengî bikin li vê derê îro ev jî gav yani yek ji gavên biçûk yên ber bi vê yekê vane ku em bikaribin ew qas ciwan kom bikin li vê derê û ciwan ra derfetan pêşkêş bikin yani û deriyê şilêrê ji bo hemû xwendekaran vekirê yani kê bixwaze dikarê werî bixwîne û pirtûka heyî jî yani ji bo wan e bil esas. مرۆڤ دەبێ هەرێک گەل خۆ دەست پێ بکە ئەژی ژەم خۆ دەست پێ بکەم ینی ئەس هێوی دکم و بهتر ئەو چاندا خوێندنێ لەگەل خۆ بلند بکەم ji bo dema ku yên derdora min kesên di temenê min de bibînin ku ew çand li cem min bilind bûye yanî min ji xwe re bikin nimûne rojekê ji rojan xweş e ku mirov bikaribe fikreke yan jî baweriyeke pîroz dime jî her ciwanekî derdora xwe û hevalê xwe de biçîne hêviya min jî ew e ku hemî kes ciwan û kesên li rojava bikaribin biriya xwendin û nivîsandinê bandora xwe li rewşa xwe çi rewşa şer be çi rewşa hebûna me be dema ku em tê de derfetên di destê me de pir pîrozin hêviya min ew e ku em wan derfetan li gorî pêwîstiyên xwe bikarbînin. Ez xwe dibînim ciwanek li pêş ku bêhtir Kurdiya xwe nas bike piştî ew qas yanî tadeyên gol me hatin kirin yanî nav gava em dibêjin Kurdî kêm Kurdiya me nas dikin fe ji ber wilo gava ez bi Kurdî dixwînim ez dixwazim bêhtir di aliyê wêjeyî de kûr bibim wêjeya Kurdî ya got niha Belabûyî. dema ku pirtûk tê gotin
ام دکارن دیروک، چاند و شارستانیا گلکی ببیر بخن. بریا خواندنه مروف گلک زانست و تگین نوناس دکه. هروها یک جگرینگ ترین ریان زانین و روشن بیریه خواندنه. ام دکارن ببیجن کو چاندا خواندنه یان جی خواندنا پرتوکان ریکه بنگهینه جبو پیش خستنا جواکه. جبر کو خواندن ریا زانینه یه. زانین جی کسان آوادگه. کس جی اندامین جواکینه.